Karbi Anglong Autonomous Council session hold along Paruhini Ra Thomke Brahini Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council session ke padopon Karbi Anglong Sports Association atumpen Casa Stadium along unofficial exhibition football match ke paman ponche phan pherang kya mai ke pha Mahamaya MEC constituency ke parlo angkang Karbi Anglong Autonomous Council CEM ari deng pen kasalam motang kachleng atowar kangpu lapen kachin thuramo ke deng ja phatalong Kardom adaba birtalong pen liberal bank rupi non birtang ton pen archek tha Karbi Anglong Autonomous Council session hulalong 5 ni 5 pho arni Paruhini Ra Thomke Brahini Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council session ke padopon birta pherang ke pen card news sa hemalong birta nangle Paruhini Ra Thomke Brahini Angdeng Karbi Anglong Autonomous Council session pangcheng cheprang abarim India Prime Minister Karlitang Atal Bihari Vajpayee lapen abarim Lok Sabha Speaker Karlitang Somnath Chatterjee atumaphan kachikimo pon padu labangso kachikimo pon along Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Deputy Speaker Ritesh Inghi lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen EM MEC tumpen pen chikimo sai padu pon মানে উদ্দেশ্য সকলৰ যিটো প্ৰশ্ন নাই প্ৰশ্ন নাথাকাৰ কাৰণে আজি যিটো যে অফিচিয়েলি এই কাৰ্যসূচী আদি কৰিব আৰু চেষ্টা মানে প্ৰশ্ন সুধিলেহে আমি উত্তৰবিলাক দিব পাৰিম এতিয়া এতিয়া প্ৰশ্নৰ কোনো কথা নাই মই মাননীয় উদ্দেশ্যবিলাকক মই ৰাখিও গৈছোঁ যদি নেক্সট ছেশ্যন হয় যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা আমাৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰত হ'লেও এইবিলাক ৰাখিব লাগিব লিখিলে আমি ৰিপ্লাই দিব যে কাৰ্বি আংলঙৰ কিমান পুঁজি আহিছে কাৰ্বি আংলঙৰ কিয় কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি ইয়াত কাম কৰাইছে টেণ্ডাৰ নোহোৱাকৈ কিয় কাৰণে ইয়াত পিছত টেণ্ডাৰ হৈছে আগতীয়াকৈ কিয় কাম কৰাইছে সেই গোটেই ৰুলছবিলাকৰ আমি পবিত্ৰ সদনত আমি সেই উত্তৰবিলাক দিব Karbi Anglong Sports Association tumpen phaikuni ni phai pho ani difu Casa Stadium along non ke wangji ni phai ner cap ani ani tili ketham upper pen cultural program la pen unofficial exhibition football match ke padu ponjia phan pherang ke mai ke padu pon birta card news along birta nangli non ke wangji phaikuni ni phai ner cap ani tili ketham upper pen difu Casa Stadium along Karbi Anglong Morning Star FC pen asa Duzaman FC Bangladesh angbong unofficial football match la pen cultural program hai hui padu ponji labang swajai megalong abarim Indian football a captain Baichung Bhutia lapen aluhi sarpaman pen man ke du Assam government minister Pijus Hajarika tum chetong dunji anpada labang swajai megalong Karbi Anglong Autonomous Council lapen sports ke pathu abang pubang pipen chenglok penaan RD ke du tumta kachitong dunji phan pherang kya mailong pachini Also the important VIP of Karbi Anglong Autonomous Council and sports person organizers are going to witness the historic organization. In this connection, we would like to request all the people of Karbi Anglong to join in the movement for enhancing sports culture in our region. We have to establish sports culture in Karbi Anglong. Sports culture is very, very important. Or everything depends to sports. Mahamaya MEC constituency ke parluang kang phaikuni ni phai phli arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ariding pen kacheleng atowar kasalam pon tang adim kang pulapen kaching thuramo kedeng ponche phantalong eke sompon birta pherang ke pen birta nang pale Mahamaya MEC constituency ke parlo hanse arong pen Mahamaya mandir an interlocking pen kacheleng atowar kasalam pon tang adim along an Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ariding pen kang pupon labang so kang pupon amaya long Karbi Anglong Autonomous Council EM atum Amar Singh Tiso Jagat Singh Ingti Pradeep Difusa Tarendra Brahma Raju Tiso laben MEC atum Mongol Singh Timung Dor Singh Ronghang Ram Singh Timung Assam Hills Small Industries Development Corporation a chairman Longki Phangcho Mahamaya VDC chairman Har Singh Ingleng atum Chetong Dun kacheleng atowar kang pupon amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen lam theke jai pon ki CC interlocking kacheleng atowar keslam pon thujia phansika lak thom ke prapho atang Karbi Anglong Autonomous Council pen Mahamaya mandir ang kang kacheleng japan pathik pon lupus elang lihin pen pachini solar light na bangke scheme yung solar light na bangke karan ke le liya dima
Karen ke lihat diman ke ile to Assam government pen minister pen Chingbai lonili Chingbai pen nama Karbi Anglong ke rason me ke le Karen ke le arong do pikla je singhason pen Chenglok Ladakh Mugasong pen Chenglok Halong ati pen Chenglok Korgantia constituency penana constituency long Karbi Anglong ko akto kano penan Karen ke le lihat dimdo Anparda CEM rong hang pen dokmoka ang kang prek jam kaching thuramo kideng Japan suri hinira kre truck sila pen kriner ke aning kana bha 5th ASFC ahin pen ke panong pon tanga pen saimo kideng pon Japan ta Karbiang Long Termas Council EM MSC pen chenglok pen an ke theki ding kachitong dunarat angnu pachini pon টেকনিক স্পট ইয়াতে বহুত বছৰ পোৱা জেগা ইয়াত আৰু বাহিৰৰ পৰা বহুত আহে বছৰৰ পৰা এই বছৰৰ যেতিয়া 2018-19 কাৰণে আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ইয়াত মানুহে আহে মাৰ্চলৈকে আহে যেতিয়ালৈকে বৰষুণ নপৰে তেতিয়ালৈকে মানুহ আহে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিকনিক স্পটৰ বন্ধ ঠাইত আমাৰ কাৰ্বি আংলং আছে ককা পানীমূৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাংখিলাংচৰৰ পৰা পাকলংকামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিলনিয়ানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কাইপলাংচৰ কাকোজান এই গোটেইখিনি পিকনিক স্পটৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলংতে আছে এই কাৰ্বি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ টুৰিষ্ট স্পট আছে কাৰ্বি আংলং গতিকে এই বছৰৰ যিটো নেকি 2018-19 আপ টু মাৰ্চলৈকে যিবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহে মানুহে ফেমিলি পিকনিক হয় Namalam sopor phanbir tamuin tapan iksina Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast-style pork curry. Wait! Not only this, Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSJ Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu. For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore, MS Hans Enterprise, near Mamta Pharmacy, Difu Main Market. Hurry up! Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818.
J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbianglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dinamo people Tadbir Talong Wangthulo. Karbi Anglong Autonomous Council of West Karbi Anglong District Administration Chelang Pet Pen Meghala Ahoy Kidai Langhem Pialong Phaikuni Phai Truck Arni Cultural Exchange Com Border Development Meet Kipaman Ponjiapan Kisikidang Asai Pachun Pontanglo. Bang soja mekalong alir alon kipado ponjia phan penaan arni pen em rup singteron aphong adimaklong along ka humri dampado lapen West Karbi Anglong District DC Devajyoti Hajarika penta mesen pen sai ke pachun pon thek japan claim sip ang thek chipaklang pon tirikamar governor Augustine Hanse pen kisikidang asai do anta pachun pontang lopasi pherangke pen kichingi jathan hut ningje alang lipen bang soja megalong Karbi Anglong arat prek jamadim mensitame nanglang dundra ahoya puthak kachini pamelong japan kachuni ripen kachopha pon padu anparta meghalai ahoy akisunga puthak Karbi Anglong Autonomous Council atumpen chini silada arat atuma phan panong pen kedenga pot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ABC Rina Terang Pilapen EM Rup Sing Terona Phanta alang lipen kachuro pon padu Karbi Anglong Autonomous Council itum kaching honai la pen ngi chithenai tuma Tuliram sar la pen alang li hin pen organize pon la pen adak iltum sucheng a local MEC Sarup Singh Tharon Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen 2 Amreng Humusti MEC Sangpi Rina Terangpi Lapen 2 itung West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Sar Dimojyoti Hajarika alang litum pen itum hanang pin khatsi nol bangso program penap tarik trok kapedu pon je phan sikdang pon tangpon ke kailo lasi neng thelo penap kado we Karbi Anglong ara temanta ke thegeding temanta bangso program along ali racham nang pidun ye phanse nitum as a reception committee pen chuning riponiglo sai kam gid on sai khatum setame bang soja megalong chitong dunang jibusi DC Devajyoti Hajarika pen sai kamatuma phan ke pachini padopon
Dilai Sports Association hin pen second kanya pharlep timo Memorial Women Football Championship phai kunini phai pli arni tili ke thama power pen Dilai Sports Association pathwa klamalong ki paman pon abiota card news long biota nangle Dilai Sports Association men football ke pathu kache pate rat cycling bangjoy sing timo pilongri arts deben timung lapen akort ingjera tuma sarbura amen pensi labangso ke pathu bi ponlo bangso ke pathu along alhui sarpo aman pen karbiang long termas council chairman long ke timung borjan VDC chairman Chris Rongpar KSA amai phu nobin rongpi karsa amai pi rani timung pi HDP Sports Association pen kaman tiso pen chenglok ongdung tum ta chetong dun Kichengsi ki pathu arni la ke zigzag pen Dilai ME school tum angbongsi pathu ponlo ke pathu apor ki piating pen pathu deran ta goal isina ta ka chipi thek thedar ajok tie breaker pen Dilai golf ME school tum pen goal hini pen zigzag ateranga tum aphat parem ponlo Biota bang ila pan skang ton paniklo tumi thakmi korang thu